Ka jingyalang election ha Sokyong constituency kalanang ya chaprang bat barok kiseng sign perthei kila kentu ya kinong tap vote banjit yala kijong kinong mikmat habakran ha ka jingyalang pat ba ha Sokyong u kertong kaseng UDP uba sensyar lingdo thaba uloong baki samla jong ka Sokyong ki yosngo mano bakran na kabenta kabha kamyat jong ki Uba HDR Lingdo ulale shibun ki na kabenta ka Sokyong bat ya ka jilahi barok ka way bat lawan ra ru ya shibun teli ki kampen roy ha Sokyong. Haba ay jingkran ha ka jingalang patba uba Paul Lingdo uloong ngila saki ya ka rai jong upatba ka jila ki patba Garo Hills ki balajit kambun ya ki seng NPP bat ha kasi bat jaintia pat ki jit ya ka seng UDP. Uloong ru baki apun rengut ki MLA kimla bantau ya ka sorkar baki katwe ngut ki MLA ru kimla bantau sorkar day na kata kadau baki hap banya trailang hapo ka sorkar. Kabali sensyar, sa join lang ha kalyang sensyar namar kajalame kalya kaladep jit pat garu jit kambun ya ka NPP upat kasih penaruh jebun ya ke UDP na kata-kata ban yo ban sensyar luar hindriu mla ban sensyar ya hindriu hatwe ingin mla ban sensyar ya hindriu na kata-kata hap ban ya trailang hak sorkar ipat ba kiapet ayu MLA Ukran apo assembly katkum kajuk katkum kapor minshwa mahe ladab le lukikam ki babha Hanni apo Sokyong constituency baru Agajala Meghalaya jungi. Unit President ka National